familya natalged dati panagbiagda uray umayti rigat na ragsakda anya ngatati palimet biagda ni Jesus lain isut man kedragsa ken kinatal na inipanagya tay isut pagkapuan bendisyon anawat ni Jesus lain mangted raksa at damay sa naragsa ka pamilya tatang kenana napnoda taya anakda agsukir dat maiwawa gaputayada may dalanda ni Jesus lain isut man kedragsa ken kinatal na iti panagya kaisut pagkapuan bendisyon anawadwan ni Jesus lain mangted raksa anyat palimet naragsa ka pamilya saan asan ikwa adiwa pira ngem kinabaknan Diyos sana ilang